Nyuma yaho perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahuriye na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Iduha muri Qatar ku 18 Werurwe 2025 ni mu kwezi gushize, impande zombi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 batangiye gushakisha uburyo bwose bushoboka bw'ibiganiro byahuza impande zombi mu kurebera hamwe uburyo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakongera gusubizwa ku murongo. Hari amakuru yarahari kugeza kuri ubu ngubu avuga ko impande zombi izenda guhurira Iduha muri Qatar mu biganiro byagombaga kuba ku itariki ya 9 Mata 2025 ni muri uku kwezi kwa kane, ndetse kugeza kuri ubu ngubu kandi hari amakuru atugeraho avuga ko rero izi ntumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 baba bari mu biganiro mu buryo bw'ibanga nk'uko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Ibi biganiro birimo birabera hehe? Hanyuma se ikindi kandi amakuru arebana n'ibi biganiro akaba atugeraho yemeza iki ku mpande zombi ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ndaza kukubwira ko umwe mu bakekwa kwica uwitwa Muhongerwa warokotse jenoside yakorewe abatutsi yamaze gutabwa muri yombi nk'uko aya makuru atugeraho akomeza kugenda abigarukaho. Rero uyu mugizi wa nabi nyuma y'uko urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano polisi igihugu rero rutangaje ko rwamaze kumuta muri yombi nk'uko turaza kubirebera mwe muri amakuru ku buryo ubu urambuye ukanamenya byinshi bitandukanye mu birebana rero n'icyaha uyu mugabo akurikiranyweho ndetse naho yaba yaragikoreye. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwa amakuru y'ibanga mu biganiro birimo birahuza AFC M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko aya makuru akomeza kutugeraho itangaza. Abagize umutwe wa AFC M23 n'abahagarariye guverinoma ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga ngo bakaba baratangiye ibiganiro bigamije gushaka igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke kimaze igihe mu burasirazuba bw'iki igihugu. Amakuru yashyizwe ahagaragara n'amakuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko rero ibi biganiro byabereye Iduha muri Qatar mu cyumweru gishize. Ni ibiganiro kandi ngo bya mbere impande zombi zigirange kuva M23 yakubura imirwano, bikaba rero bivugwa ko byabaye mu ibanga ikomeye. Byari biteganyijwe ko AFC M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpande zombi bo bagomba guhurira Iduha ku itariki ya 9 Mata 2025, gusa ngo impande zombi zasanze ari na ngombwa ko zihura mbere iyi tariki, ariko rero bitabujije ko n'ibi biganiro bindi byo kuri iyi tariki ya 9 Mata muri uyu mwaka bigomba kuzaba. Watanze amakuru kandi ariko akaba atifuje ko amazina ye ajya hanze yavuze ko rero ibiganiro byagenze neza ndetse ko biba imbarutso y'icyemezo AFC M23 iherutse gufata cyo kuva mu mujyi wa Walikale yari imaze igihe gito ifashe mu kwerekana ko rero ifite ubushake bwo gukemura ibibazo. Y'intambwe y'ibiganiro kandi itewe nyuma igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba muhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku 18 Werurwe 2025 nibwo emuri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro kandi bikaba byarakurikiwe n'uruzinduko abahagarariye AFC M23 barimo umuyobozi mu bya politike wayo Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze Imana John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa ya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe kandi leta ya Qatar yaganirije abahagarariye AFC M23 bayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta ya RDC. Ibirambuye kandi kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi izumvikanye ko bigomba kuba ibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahuriye muri Qatar izigirana cyangwa se ziganira ku birebana n'amakimbirane ari hagati y'impande zombi kuva rero muri 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rw'umutwe wa M23. Repubulika kandi Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuye ku izima yemera kuganira na M23 nyuma yaho uyu mutwe wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Gusa rero M23 ikaba irimo iragenzura ibice bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo umujyi wa Goma mu majyaruguru ndetse kandi no muri Kivu ya Majyepfo. Aho ngaho rero hakaba hari umujyi ukomeye wa Bukavu urimo uragenzurwa na M23 rero mu minsi ishize ubwo yerekoraga umujyi wa Walikale bamwe mu bashyigikiye uyu mutwe wa M23 bagaragaje ko batishimiye iki cyemezo. Gusa M23 ikaba yari yabitangarije mu itangazo yari iherutse gusohora ku itariki ya 22 ivuga ko rero
rero mu rwego rwo kugaragaza ko ishyigikiye inzira y'amahoro n'ibiganiro hagati yabo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari imwe mu ngamba bafashe zo kurekura uriya mujyi wa Walikale mu itangazo bari bashyize ahagaragara. Mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru aturukayo aravuga ko umwe mu bakekwaho kwica Muhongerwa warokotse jenoside yakorewe abatutsi yamaze gutabwa muri iyo mbu y'umugizi wa nabi. Amakuru avuga ko rero ari mu karere ka Bugesera ukekwaho kwica Muhongerwa Chantal wari warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu mugizi wa nabi rero akaba yaje gufatwa n'inzego z'umutekano ndetse akaba anatawe muri iyo mbu. Amakuru itabwa muri yombi ry'uyu mugabo yemejwe na polisi y'igihugu mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize, nubwo kandi Muhongerwa wari ufite imyaka 47 y'amavuko akanaba umubyeyi w'abana bagera kuri 4 yiciwe mu nzu cyangwa se yiciwe mu nzira arimo aratakwa. Gatandatu kandi ku itariki ya 5 Mata umurambo we wabonwe mu gihuru n'umuturanyi we rero warimo yahira ubwatse mu mudugudu wa Kabaha mu kagari ka Kanzenze ho mu murenge wa Ntarama. Polisi y'igihugu ibicishije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko umwe rero mu bakekwaho kwica Muhongerwa wishwe ashinyaguriwe rero yamaze gutabwa muri yombi. Polisi igira ati aya makuru twayamenye rero kandi twamaze gufata umuntu umwe ukekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu. Wafungiye rero kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata mu gihe iperereza ikomeje. Ni mu gihe kandi umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard yabwitangazamakuru ko watawe muri yombi anakekwaho kandi kuba ahuriye n'ubujura bw'amafaranga Muhongerwa yari yaragurije muri banki yibwe, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Meya Mutabazi yunzemo agira ati rero aya ni amakuru yibanze, iperereza rikaba rigikomeje cyane ku birebana n'uyu mugabo ukekwaho iki cyaha. Muhongerwa kandi yishwe mu mbere rero y'amasaha make ngo u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, byatumye urupfu rwe rero rushengura aba atari bake nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ni mu gihe rero RIB yaburiye abashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri ibi bihe byo kwibuka, nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukomeza kugenda rubigarukaho. Uyu munsi rero mu gihe u Rwanda ndetse n'isi yose binjiye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'inzego z'umutekano bibukije ko guhakana, gupfobya cyangwa guhohotera abarokotse jenoside ari icyaha gikomeye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko nta muntu ugomba kwitwaza gutebya kugira ngo rero ashyigikire cyangwa asebye jenoside. Yagize ati rero ntawe utebya atebya atyo, ntawe utebya rero akana jenoside, apfobya jenoside, ahishingira jenoside, ntawe utebya kandi ahohotera wacitse ku icumu rya jenoside. Ubwo rero ntago ari ugutebya, ntabwo rero ari ikintu kigibwaho impaka. Yasabye buri wese kwirinda amagambo cyangwa rero ibikorwa bishobora gukurura amacakubiri, anagaragaza ko ingengabitekerezo ya jenoside igomba kurwanywa igihe cyose, atari mu gihe cyo kwibuka gusa ndetse no mu bindi bihe. Umuvugizi kandi wa polisi ACP Boniface Rutikanga yemeje ko rero ibikorwa byo kwibuka bizakorwa mu mutuzo no mu mahoro. Anibutsa rero urubyiruko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kwitwararika ati hari amagambo n'amashusho ashobora guhungabanya ituze rya rubanda, ni ngombwa kwirinda uhereye ku mvugo. Hari umurongo rero utukura udakwiye kwambukirwa. Hagira ati rero ndagira ngo mbahumurize, icyambere rero kwibuka bizakorwa mu ituze no mu mahoro. Ikindi kandi nk'uko byari ibisanzwe, cya kabiri kandi umutekano wo mu muhanda n'umuhanda ugana aho twubakira cyangwa se twibukira uzacungwa neza muri iki gihe cy'amezi agera kuri 3. Yakomeje agira ati twibutse urubyiruko cyane cyane rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Bamwe rimwe na rimwe rero batumva uburemere bw'ibyo tuvuga uyu munsi. Hari igihe rero kubera kumva gusa ayo mateka, hari igihe bashobora kumva ko rero ibyo tuvuga ari ugukina. Abatanga rero ibitekerezo n'abanyamakuru bibukijwe ko bagomba kwirinda impaka zishobora gutera urwango cyangwa guhakana jenoside, ahubwo bagashyira imbere ubumwe ndetse n'ubwiyunge ku ruhande rw'abanyarwanda, nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Byinshi bitandukanye rero mu bitangazwa n'inzego zitandukanye kandi cyane muri ibi bihe byo kwibuka, ariko by'umwihariko kwirinda gupfobya n'ibikorwa rero birebana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuyishingiro ndetse n'ibindi byose bikorwa rero mu bihe nk'ibi ngibi na bamwe rero mu bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Impande zombi rero ku ruhande rwa polisi, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukaba rwibutsa abantu ko rero bidakwiye mu bihe nk'ibi ngibi
mu kuba rero bagaragara mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, ahubwo babashishikariza gufatanya n'abandi banyarwanda bose muri rusange kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi bakanakomeza rero ibikorwa bitandukanye byo kwibuka, ariko polisi ikavuga ko rero ibyo bikorwa byose bigomba kuzaba mwituze, cyane cyane mu birebana n'ibi bihe mu gihe kigera cy'amezi cyangwa se mu gihe kigera ku mezi agera kuri 3 yose yo kwibuka ku nshuro ya 31.